Bagaimana proses pembuatan pisau? Proses pembuatan visual art ini apa kesulitan yang Anda temukan? Nggak ada. Kang, oh, lancar. Anjing terame. Lancar lah di awal sampai ke akhir. Anu pakai sinema dengan hujan lah, nungguan hujan berenang. Anu kuluna hujan teh sore, ya hujanna isuk-isuk kadang peuting ngaroblog gitu. Ya isuk-isuk can hudang. Can udang geus hujan. Oh. 3 siap 1 2 3 Ini kami sedang merespon apa yang terjadi sekarang, fenomena. Keep on losing, no it don't feel right. I keep drinking and I go suffer. Mama said that I was born to lose. I was born to lose. Jar baru dak sare kene turun hujan. Ari pas urang syuting eueuh hujanna. Eta nu paling ngaduk-ngaduk emosi pisan mah. Kudu aya hujan gitu. Nantinya terus naon motivasina buat ngerodetkeun diri sorangan gitu. Kikieuan. Oh iya, dateng ngarudetkeun. Kan asalna cara ngaranna teh naon? Kan puisinya geus loba nu ngamusikalisasi gitu. Eta ge ceuk anjeunna. Nu ngerespon dalam bentuk kesenian lain kalau loba gitu. Nah, ke dalam film cerek anjing nah minimal cerek saeutik
nya jadinya motivasi nama gitu melanggeng lain saya mah nya melihat pribadi gitu melanggengkan sebuah karya dalam hal ini puisi. Mantap. You and I fall apart, unresolved, broken hearts fading fast. All the lost promises keep us all on the fence in the past. Deception is the leaf that keeps on falling from the trees. This is love, this is love. And every time we breathe, all the air around us slows. This is love, this is love. I'll rest my head in your soul tonight. I'll hold you close with all my might. We'll dance, we'll ride past pain's delay. Tadi apa yang kata? Yang jalan dia. Oh, jalan di tengah saja. Salah. Mana di tengah? Apa? Di tengah. Mana? Sama. Arabi. Tadi iya. Atau ada yang para sekali mencari. Ya, yang mencari. Ada di situ. Jadi Pak. Itu nanti simpanan Makassar, Marikna. Nyerose, Pak. Nyerose ieu. Pawogel. Kurang itu kenaon deh helm. Hujan. Hujan. Di kamar ya.
Hey guys, guys. kita lagi di Ranca Bango guys. Tadi kita udah keliling Garet guys. Ini guys touring cari hujan guys. hujan di dalam hujan. Ternyata di Ranca Bango hujan guys. Sekarang aja nunggu hujan. Hujannya di dalam terus. Mana Pak? Nih carry apa euy? Nungkem Pak. Sopan. Sebenarnya jalan euy. Ah! Poho anjing. Poho aing. Poho jaya anjing. Jogging. Aman. Buka sepatuna. Kagak anjing. Udah anjing ieu jalan. Itu sepatuna kali dipakai sesi itu buka gitu. Motor gitu. Alah si Gio. Oh, sepatu laan. Sepatu laan. Laan. Aman Jay. Jay. Aman. Tinggal. Anjing. Mana Jay? Ah. Semangat. Yo. Iya. mah nak sawah. Ah, terapi gitu we. Teram. Tuh blogger anjing. Lumpur hisap. Aing mah blok bisa. Sada aing mah tuh. Sering kakal. Aman. Jalan keramai ya Pak. Enggak salah bukan. Nanti. Cok, kalau gak, tulang. Itu kameranya Kang Adila si mana? Ya tapi motornya. Ya. Ada parasit dulu Pak. Ya pernah kan dia. Kalah muter. Nah, Kaki ada turunkeun. kaki turunkan. Kaki turunkeun. Tangan ulah ka ditu. Tah gitu. Sok agak ngagulayun. Tapi lepas. Pindahan. Sok api, ieu na ku abi di pangku. Jadi sini ya soalnya mau buat terekelan anjing dia boga asisten. Cik Pak, awas Pak. Sok. Pegang gajah yuk Pak. Sok. Api anjing. Kagak sok aja. Nya atuh udah kali. Boleh cek. So ganteng dina kameraman.
Togel dan saheula. Anjir. Goblok anjing geus dipotong. Ya, jadi patah kalau begini. Ariku. Nah, sok minta maaf. Minta maaf. Bentar. Terus ngeganggu kamera. Tuh, Bentarnya. Sudah. udah. Dilamot sama Pak. Kamot ah. Malam dari mah tuh bareng ka istri nopi. Cara baru bukan. Goblok. Tetap. Mana sih? Iya, iya. Pak. Isi CF bagian mending. Bisa Pak. Sedih, konak. Marah. Kan kebetulan nya di lingkungan orang kayak jelema nu bisa nyian skenario, aya nu bisa acting, aya nu bisa nyian film, aya nu bisa nyian puisi sih geuing gitu. Nah dikolaborasikan kan kemungkinan halusnya membuat genre kesenian baru gitu. Film lain, puisi lain akhirnya teh kan nya Ya, video art lain. disebut film da dialog nah. Terus bentuk struktur film logenya aneh gitu. Itu baru Surrealis. Mun dina puisi mah konseptual asup. Kan kreatif kreatif pisan gue mah antitesis dari bos Kan tindakan anu kreatif teh, tindakan anu kreatif. ya bisa lah Whisper in my head, live instead, return to where I come alive, resurrect from the
feel it in my soul. Discover worlds unknown. The mountains call me home, and I must go. I must go. Sajak ini, cintaku seperti hujan di akhir Desember. Matamu berjatuhan dari genting rumahku sore hari. Matahari pun mati. Kenangan basah kembali. Aromanya meruap dari bunga-bunga, dari daun-daun, dari tanah yang tak dikenal namanya. Barangkali kita sendiri telah sepakat melupakannya.